ka election MP sa Lok Sabha ka Banlong no mentau snem kalajan bat ngiyoi ba ki kertong kilai syong shit bha hala ki jong kinong kersan bat ngila ban ong ru ba ka jingi khun election MP trong mentau snem kalong ka be internet hadu kata-kata namar ki wei ki sang san pathai kumbalong menta kilating thot ya keseng ka badang syumi thamai hapo karilum khasi bat jantia bat kumjuro hapo ke jalam Meghalaya jongi kabang ilati baro pa kadai ke parti pra bat kumjuro kane keseng kala ban kring ya kinong thep wot bat kumjuro ya ki wot bang jong keseng san pathai baper hapo ke jalam Meghalaya kane keseng kala ban kring lut bat kumjuro kala ban penkendit sachisin biang hakene ki election MP namar kat badang ya kisngi bat kat badang ya kipor kajing songshit bat kajing tu jong opat ba ban ajing kersan ya keseng Voice of the People Party nadu kipat ba bat kumjuro hadu kinong ilam jong kiseng san bertai baper hadu kine kisngi bamenta kidangwan bat dang tuj bandrung bat ban penyeso sia keseng WPP ladang ipet bat yenujor hapok kirsan social media la job lupa bat la ban job suk ku kertong jong keseng WPP u Dr. Ricky AJ Songkon namar kat kum ke rating jong kinong kersan bat kinong tep wot hapok kirsan social media ngila ban yoi ba keseng WPP kawan menokong ha kejing rating jong kipat ba hapok rensan social media but nangta sa ke kongres ka bayo kumbasan persen ha gajing rating hapok rensan social media bat kumta but sa ke NPP ke kong amperen longdo ka bayo live persen ha gajing rating hapok rensan social media but saiba Robert John Kharjarin ibadai na keseng UDP bat kumjuru ke HSPDP iyo kumba R persen ladang ipet hapok kirensan social media lajop suk upra Henry ngimla pat bantip namar ki balek social media kilong tang khendiat katba kipat ba nong shong jong ka Jantia Hills bat Khasi Hill kidon kumba khat sanlak kumta ka jing yakun ha kene ki election MP kalong ka bi internet haduk kata-kata saya komen ya ka ke parti ka papi kuat ban job ha kene ke election MP